te hiki whairoa ko Ngāti Tahu e ko Ngāti Whaoa ko. A koa te mai ke me te hukapapa ki waho, he kaupapa ki roto e whakamahana ana te iwi o Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa. Ea maira e te iwi I te maro te au. Hare ko ana te nākau, kua noho tahi ai mātou, ngā uri, ngā tamariki o Ngāti Tahu, Ngāti Whaoa. Ki te kōrero e pāna ki tō tātanei taiao, ki tō tātanei whenua. Ko te toke marae e tāwharau ana ngā tamariki I te rangi nei, ko Jordan me ana kai āwhina e whakahaere ana ngā akumanga. It's a honshu butterfly. And this stuff eats that stuff. Ko te kaupapa o tō tātanei wānanga taiao, tuatahi, ko ngā taha o te rākau, ara te riparian, me te whakamutu I te kirearea, ara ko te pest control. Miharo kē tēnei kaupapa. Basically, it's killing possums or catching, trapping possums, stoats, rats, all the things that predate on our manu in our rākau. They get their leg caught. The riparian planting is to help with the nutrients getting into our awa, into our wai. Obviously, we're surrounded by farms, so the cows obviously go to the toilet and all of their nitrates and stuff goes into the ground and it seeps down into our waterways. The riparian planting helps to neutralise that basically before it hits the water. So a lot of these you'll find in and around our awa. When you want your native trees to grow, you don't want these to be here. E toru ngā tau a Jordan mā e ako ana I te mahi tiaki wai, ara ko te mahi riparian, me te patu ki rea rea. Nā te mano te wai te pūtea tautoko, a ko Michelle Phillips te pūtaiao matua e whakahaere ana I te wānanga. There's so many environmental factors in the country at the moment, and it's quite a hot political topic.